ko himen ko para bayit ha utray Jesus Christ. Cái chính pule mình ta khás nghĩ cái con ki veri ni vai pai vai ban puson jilliu ya ka jingade jongi bad uble ya ka rukom bangi pedeyang iyawo ya ka rukom bangi snautu iyawo ya ka rukom bangi penyade badu bale ha ka jingim ka jongi ila yasngau ha ka Shiti nakashiti jongo Paulus bakoisha Ephesus bakran shai kada yaka jinto mo jongo bale naga benda jongi kai ka jinto mo kai ka jingang nu jongo bale naga benda jonga ba jompi bangi de balong ki bakoi bangi de balong ki bakalam tobria haka jingim kane kadeka pang ka bakon sane jonga jingim jongi nama Balai ubalai ulat tahu yang ini bangin dup im ya kene ke jingkoi hakano ke dor nilaban im ya kene ke jingkoi hakano ke dor nilaban im kalam tober ya haka jingim jongi naga benda ban im ban poi kene ke tong ka bala boda ubalai nado bastang jonga perte shuayan tahu ya ka perte ubalai ulabu ya kene ke pang naga benda jongi kabamut ni baro ni don haka jingmut jongo ubalai Shua bangen kai ni daki niki pa ngidon hake jingmur jongo bale. Haba ngidon hake jingmur jongo bale kai kaba ubale bila trang naga benda jongi vai pai vai bangin dup long ki bakoi bad im kalam tobria banyo pediang ya kaspa bane. Bad banyo pediang ya kaspa bane bandup im ya kanega jingkoi ubale ulapano ya ukon jongo ya ujisu ban penjana ya ka jingi haka donyo jangi ban penjana ya ka nega jingi haka nega parthai ban lemba jogu jisu ngidang yo jingma kane kalonga kaspa ba nilayo pedian daga jingi kaya ka kaspa ba nilayo pedian daga jingi ya ka jingma ya ki pop lemba ujisu Chris naga daga da ya ka niam kristan karoi Bad ka im, bad ka yara, ka penkoi, ka penim, ka penkalain yangi. Nagaraga daw ka parte baro ka isi yangi. Kadaw batanray bale ka parte ka isi yangi, bale ka parte ka kuaban pendono yaki kristan Dinamarca ni. Nidang yo jingma ikipo, mano ba isi. Yakane ka jingma pikipo uksoy option kwa yaki kon jonga parte kinyo jingma pikipo lada kimyo jingma pikipo kanjayu uksoy unyo ban kring yang ibaro unyo rayang ibaro shaka sem jongo shadujok te upersangka bala ban kangla yangi ban yopedian yaka jingaye yaka neka kaspa ba kabawan nau jisu kaya kaspa ba ka jingma yekipo ladang yo jingma yekipo ngin salong ki ba koi ban ngin stang ban im kalam tobria ladang im koi ladang im kalam tobria uksoy kahima jong uksoy kan jotiao na maromdon bapoy siya kahima jongo to kahiman ko para ni devan snavuto shaika da ni im ya kane ka parte da ka bayale ya kane ka hima jongo bamen hakano ka dur nila banyale parsha ya ka hima jongo bamen de lemba ka jingim bakui holiness is the weapon against evil holiness is the weapon against Satan haba manga abar mapi ni kerlalong ki bakoi nila penren ya uksoy badban penko burang ya kane ka jingkoi ni don kamayo ni don kamu jisu ubele upa una paya jisu bangindu yale persya ya ubamen da ka jingkoi ya roya utrai ko yemen ko para ni don kampens no kumen haka
jingim jongi namar kaneka daw. Nama kaneka daw ngideben snow kemen haka jingim jongi nama ngidon bangi yaka atia banyale persya yaubaman. Ped yaki kun samla jongi neka juk. Ped yaki inga senjongi katnangot ki hid yaka jingkoi. Katnangot ki rikendam yaka jinglong soti jongi. Manoba pasiaw yaki ban penjot yaka jinglong soti jongi. Bade bhammen namarus ngavutu shaika dar lada baur ki kon jongene ka parte ki kon jongo bala ki yim yaka jingkoi umdan lachu ban kring yaki shaka pop shaka jingjot. Tinaga daga daw ko immen ko para ko longo pa ko kon samla bayi ko kinna bayi id yaka jingkoi. Wat nam compromise bat ka jingkoi haka jingim jampi. Wat nam compromise badu bamen. Wat nam yapenbe yaka kam badu bamen. Wat nam yapenbe tu badu soitan. Nama u soitan u apta ban pengat yangi syaka pa ban pendo yaka jingkoi jongi. Hatongis ngotu yakane ladangis ngotu yakane. Nin petia pet im nabu bamen nakapo kumba ni petia pet im nauksen Henry dona ba kikun kibatre kiba treshitam ban petia pet im nabu bamen bon kikun jongane kam jukba minda kila ya penbe ya ka treaty badu bamen kia penbe ya ka jingade badu bamen Baki kam jongo, yaka lendi jongo. Dina kata daw ko himen ko para ngidon ka jingjot hakene ka parte. Tolong bakhaloy ban pedeyang puya yaw jisu kaspa jongka jingim jongi. Pe habangi pe saudong jongi kaya ka bang yoi kaya ka bang yosno. Don born kikin hon. Kiba parsyang banghi kayangi dakaba ang ujiso amde ukonu belai dan dikin hon kiba hikayangi ba ujiso ulang tang prophet ulang uwena ki prophet kung kiway pati prophet ngitip yakin niyam kiba hikayakane ki parsyang banna hikayangi ujiso amde ubelai ladang istang ban ke yaw jisu uwena ki prophet ngim manishu yaw kaya ka jingale jonga bamen ngim deben mane yaw jisu ngim deben pedian yaw jisu ngim deben yid yaw jisu ngim deben bretle yaw jisu ban yo jingma baka jingi sene nakataka daw u jisu la wan paw shaki rikoi naki po shaki po banang pe ngalong katolong jonga jingi sene yapi Kamda me lamba ka fostina bakoi na shaita kane kade ka juk jang ka jinisene uksul doang kumno ubalay ulang uba penshitam wat nam tur shushawo ulang uway na ti prophet mendo ayayuban mane yaw jisu upersyang ban tikai bakala jingikai kendriang don bon ki YouTube channel pinsala don bon ki beriu Nakin niam baper hikaya ni bau jisu umde ukunu bale habaga ketino bale ke keren syai kada bau jisu ukunu bale badu bale ula pa kanang yahu syakene ke perte bandu bio jimma biki pop kiki kai kumno jisu umdan barban ma jintok kabakarau nong syukor kibakarau kiai saudang jongi Kolangga me longga pa yettu yakikon shamba kikon yettu kanaba kikon shapanga jingkor do jung Jesus Christ bale kikon jung iki jalendi nama rongdon mano ban hikaya kikon shapangu Jesus Nazareth udan gebor man ma udan gebor ban kedop yangi udan gebor ban penkoy yangi Udon gabor ben yalang yangi shabaneng daka jinglong koi jamu ngide ben hikaya kane ngim de ben sange ban hikaya
kane haki kun dikti haki marjan marpa haba ki sindur jongi kaset percaya Jesus Christ ubamen un playa ke sindur jongi naga binda jongu bangin stang ban perta naga binda ubamen pe ni oslo naga jimpule ban ningong minda kasni u Amos u kun dongu jongo nangap lambaro u baduk u nong sharai u nangap lambaro u kun jongo nongare ula leid ban yalap ha Betel kalonga jaka kabakui nadu Jacob ha Betel u Jacob ula yoi yaka jinking jonga jingi do bale jinking jonga jingi sene minda ka Betel ka kelalonga jaka ble mane ble tau badu ble ula pa ya Amos sha Betel anda udon uwe ulindo jongu Sim, manobade uta usim, Jeroboam. Pitit ko himen ko para ladani pule yaka kitab baningong joge sim kalindang kaba ada kadar gila yaka jingjot jonga ri Israel. Sha artili ki ri kawai haka jingsen sha jongu Rehoboam kawai haka jingsen sha jongu Jeroboam. U Rehoboam ulang ukun jongu Solomon. U Jeroboam ulang u Shakri jongu Solomon. Bad hapo ka jingsen sha jongu Rehoboam don artili ki ri ka Judah bad ka Benjamin. Bad hapo ka jingsen sha jongu Jeroboam kala don shipo tiliki Kishna ki jai Israel. Badite kaya ka bajia u Jeroboam ulaki kai yaki Israel yaki Jew yaki kunjongu bale ban mane ke bale tau badula on pinum don kamshu ban leisha Jerusalem bale Jerusalem kalonga jaka badon ke temple jongo bale naga binda ki Jew kadon tangka we ke temple badu Jeroboam ula penshoi yaki pai Israel bakinum de shuban leisha do Jerusalem ban mane ya bale ngansa tau ngansa sna yaki jaka mane ubale badula ula pelong yaki blaitau ukun ubale haba ulayo yaka bor senshar ula stang ban sna yaki blaitau badula pa yaki kunjong ubale Shaki blaitau ban mane ukangla yaki ban mane ya ubale bashisha usoitan ula trekam hau Jeroboam nama ubishini nama ulayit palat yaka bor senshan ulayit palat yaka spa ulayit palat yaka jingsno ba parte bad ula penjot no bena kata ka daw nadu kata ka por ubale ula dam ula bitar yaka ri Israel Shipotili ki jai Israel kila jotiao yakata ke ngi bangila yosno minda haga jimpule beningkong ubelai ulapa yau Amos Amasia bad Amasia ulakali balai melawanchane balai pedon kamayo badula on omde mangawan marwe kenre ubelai jonga ulakot yenga bangalong ubaduk bangalong wadlada bangalong nongre ubelai ulap persad yenga banle shabeten banyala yaka sur jongu belai Amasia baki kingkun jongu kikangla yaka sur jongu belai ban priang biang balai habaki yosno ka sur jongu belai kin kinden benriu bakin kin mau yaki pop jongi bakin pai biang syau belai bashisha bakin stang bantur se Jerusalem ban maneya belai badu Amasia badu siam jongu kahima jongu kangla yaki brio ban shashkor yaka tin jongu belai badu shwaya kane ladangi pule ni osno ubelai ulapeni light tinli ki jingyo pau yau Amos kashimpor kindia henre ladangam kren yaka deru timbar laban snautu ka jingmur jong kaneka jing pule minda kasni u Amos ulayoi light ligi jingyoi pau baningkong ulayoi yaki pui bam yaki plan balum kadak baningkong ki pui ki bam yaki plan balum jonga ri Israel kabamut ki jingjoy om don jingim shu nagabinda kibrio
Baar kalong yakading kabamina kaduriaw bagkalastang banne bam pulu yakaperte barokaway kading kabapenjot yakaperte balay kalong kasawa kabamut plamet kabatew kabamut ublay ustang ban bishar yak jingim jongi beriu yak jinglong jongi beriu yak pop kabam maki im baru belai ulang ngam don jing mapsu yak ini kipai nama kilat kalat ianga bad ngan yalam no yaki syakari nongwe bad kalat urlong shisha shipo jai ki Israel kila dujai Tangar jai ki Israel kila im uji sula pendimai yakine lemba kine kadar mut ki apostol penimbiang ya ke kadar jai ki Israel haba uji sula jil ya kadar mut ki apostol ya ke jimpen dimai ki pai di Israel ki bapule bha ya ke Torah ya ki prophet kis ngautu ya ke jingmut jonga jinjil jonga Jesu ya ki kadar mut ki apostol nama kadba ki dangim ki don ga jimba be hapo jongki kada shipo jai ki Israel kila jotiao namar ka pop ki bakile ko himen go para ngidon kambans kabutu lada nyai pala ya ka put ka sam bala buda ubale en sedang ke jingja mindangan wan diam happy ko himen go para kapui kadba mi ya ka kalam haka parte ngidang yusnoru ya ka kubor jonggi pui ngirung idon ga dakashin binda ki pui ki her ki leng ba penjot ya ki rap ke riang jogi beri kading ha Canada kadar tilli ki mane la penjot da ka batang ding hakine ki arne lai tayo buon ki jaka ki beri ki penjot ya ki mane kadon gadak na ga benda jongi ki kristan menda ubay ubishar yangi yake bakalain bom yake bakoi bakia kindik insan ki yo covid-19 ki kolonia ublay uwan raya kasawar ublay ustang bantau hato nidon kam ya kine ki dakishin nidon kam palad ya kum kine ki dakishin hagene ga jukka minda niru nidon ki dakishin jonga jin bisharu ublay balenga tu abanong yang kumne ko himen ko para kalade ka porngin kala ka bamod kalade ka porngin kala ka bamod habau jisula pa ye ki kadar murti apostol an khile yala ye ka kubor jonga hima ba yala ki man kala ka bamod bona prenjongi habangi pangi sitam ni paduai baleyu ko jisu penkoi tianga hoi ni don kam narunga don kam jingkoi jingkia Piro be don kam jingkoi jingkia pala dia ke jingkoi jingkia ni don kam jingkoi jingkia mensiam ni don kam jingkoi jingkia mensiam kalam jingkoi jingkia mensiam kamindo ya yu bangi slang larangi ya kindit kinsan namar kini ke jimpang ke bakumne ngin poi shae ngan kele api ko himen ko bara hato ni im haga jingkoi hato ngiim ha ka jinglong kalam pop tin rai ba ka kalam to pop ka kalam to beriang peit minda ko himmen ko bara habau jisu la pa ya ki apostol ula on ki leg man kishna lada ki pedians no bhai pi lada ki pedians no bhai pi ba ki brukim treven snap ya pi kan sajayu kadon kam ban pedians no bhai ya jisu ni don kam ban snap ya jisu ni don kam ban yi ya ka tinjo utrai lada ngim le ya kane utrayo kenter ya ka pumbum na ka kijajompi kenter ya ka pumbum na kijajompi hato pipidias no ba ya jisu pigi kon samla pipidias no ba ya jisu pigi longa me longa pa pipidias no ba ya jisu ko himen go parangan on ya kawe lada ngimla ban pen bana ujisu la ukono balai lada ngimla ban pen breng ka kerteng jongo ni fe ya ka kameram jongi ngimbat pediang ya ujisu ngimbat pediang snobha ya ujisu
Ngin bat ngap yau Jisu, ngis ngap ya ka parte kadon ga jima. Ladang ngis ngap ya ka parte kadon ga jima. Ladang ngi kentai yau Jisu kadon ga jima. Pe nuksa. Tendeng habang lain po nga shay pe ya ki WhatsApp. Tendeng don gi bapa ya ga jingtu mo bantuai. Tendeng ape ya ka status kababon ki beriu ki bu. Dona ba ki beriu ki bu ya ka status syapangiri koi. Syapang ujisu, syapang ketinu belai. Haba bon sin haba ngape, kamda me hapa dengan kikun sabla. Kibu kawai ka uwe dur jong uwe uberiu. Na persamban suatu mano bade uta. Udon bon gitatu haka mecemu. Baki ngalawan, ngalakiliru kai kikina. Mano bade une, baki yong ude sain malik. Ude nomor wai paunam jong ka perte. Bad habang award ya ka internet syapang jongu bad ngasautu badai muslim uyo kumba $100 million udon ka pisa bon ki kina samla jong gene ka chut ka ba minda ki worship yawu ki mane yawu don ki kina samla ki buru ya ka dipi ya ka dur jongu Kim dur shuban bu ya ke dur jomu Jisu don ki dur ba itna jonga Maria tei soti don ki dur ba itna jongi rikoi don bun ki dur jomu Jisu Henry kim snutan shu ya ki taki dur baro kis ngawtan ya ke dur jomu wai muslim barwai pawnam uba kamai daki kror ya ka pisah ka tengah Bargabangi pesa udang jengka perte, omde bangat yalap niam, yang renga don kecing sausi hapo jonga. Ha Nigeria, mankas ngingi asno, ya ke jimpenya, ya ki nindo, ya ki Kristen, mano bale, namko ben betai star, pipule haki kotkoba, bahan ya ke internet. Ha bon ki jaga, bon ki Kristen, ki yap mater minda, mano ba penya yaki, ya kumki ne ki beriu. Kibar hispa, ki kershani akum kene, Henry, yakingi mane, yakingi ye, hero worship, mano bade hero jongi, mano bade hero jong bon mo ki kon samla jong kene ka jukka ba minda, yaki actor, yaki actress, yaki namyala kai, hakene ke jukka, hakene ka pot, kidon ka kopa ka bad, kawai pa ka ayu ngap klet, ngam jupe minda. Henry ki koloi man a peknik baro shimit nagabinda jomno nagabinda ki nomyala kai ki yo daki $1 million banyala kai ni yo shipi saru hakaba ni peidya kane like no ni talod baro shimit ni pankli pankmat nanda ni yotya baro shisni nagabinda jomno Hakabang ishimenda ngamshim kindai ko himen ko para wadnum tarais ni yanga ngas mutena dia ke jingalakai ngaru ngalonong yalakai menchua Henry ni habanang snaboto where to stand and what to do in our life whom to worship nakoben buching kali hakama jompi pio ayu dakaba pit pelot yaka por ka kanda jompi dakaba le yakane pio ayu dakaba pibu yaka status jonki ne ki heroine hato pilayo chingkoi is there anywhere a story that a person became more holy because you worshipped these type of heroes hato don hanno ro ka kana ka kren baon namar ba ki burong ya kumki ne ki nong yala kai ba ki nong ruai kila kila long ba kui tangu we ujisu nagabinda hakama ki hero pikoloi ban pendang sendiu kat nongut pit pendang sendiu ya ujisu habau nong yala kai ne ki nong ruai ki yo daki kolor ya ujisu katno tingga pila ai pila siudor katno lai pos pai rupa denium de pila pendeng kumno yawu daki pansnya sia nama ula penim yang ibaro naga pop kai kumno ngira penbang pansnya yawu daki pansnya sia nandang yo jisu kawai pat keliang ni mane iki blaita
Wat nung pengkala ya ka jaka kentang sya ki jaka jong inong mane blaitao ka betel ka kelalam ka jaka blaitao kumbangios no na ka jimpule minda buon ki ingasen ki kelalam ki jaka blaitao renggata kini ki pa renggata ki kon ki ti kita ye ki do jong inong elekai kita ye ki do jong inong rolai ki bamde ka nyam jong iru ki ba lepe ni ni koloi ban mane ya kum kine kokon samla bi kawe ka jingar par lada pibu ya ka dur jo Jesu lese we na ki parlo un stang ban i dia Jesu lada pibu ya ka dur jo gine mano ban kala ka bamut bon sin ni ai na ka ne ka sender ya ka link jo ki jingran link jongi mas bakoy kadnong wot pibu ya ka link kum ka status pib du ayu lada pibu ya ka link lada wene arngut ki play pa ki snap lese kin kala ka bamot pila penim uwe mensiam lemba kum kine ki jingele chompi ha ka parte nginum penim yano habang yas not tilang bad ka kam mensiam ngin sala yo ya ka jingku chongo balai bangin pen bana perte bau Jesu ulang ukono balai tang mau marwe ni ulaban penim yangi tang mau marwe ulaban penim yangi how don't get jinkoi how don't get jingma omde yakene ka jing snow bha jong ka perte kukun bayi wat num snow mom namar banga kran kumne ka kran namar ngadon ka jing sosi nadu minin Ujisu udang persadi nga banga deben keren ya kene minta kasni habanga la pule ya ka gospel jong minta kasni ka wanchi changa ya kene ka jing snow ko himmen ko para sange ban mane ya ki blai tau jong ka perte sange ban mane ya ka spa jong ka perte page ya ka Facebook jombi page ya ka Instagram jombi kadnongut ublai ula hayengi ya ka media ublai ula penkalai ya ka networking system ublai ula penkalai ya ka data bale bangindu penperiam ya ka kubur baba ublai utik yang sapoi ya kum kene ka jinglom ya ka lockdown baki kon jong ublai kimyo bang late mane ya ublai haki yin gendang nagawinda kane ublai ula penkare lupa ya ka YouTube ublai ula penkare lupa ya bon tele ki networking system kenamba hakaba shanghai ni yo pay lada omdon ya ki de baro kumno kin ko himmen ko para ni ya kendo u Jesu ni de ben lambas nongu henry ngim de ben misuse what abuse what num pendon kam bakala ya ka media pindon kam ban penperian ya ke kubur jumbo balai keringnya ke mensiam bala jat dakane ka media nagadagadaw ngi barong i tresitom hakene ka por ba ka ketino balai kan boy shapi ka jingi jumbo balai kan penslay yapi ba pinduk kela ka bamot hoy ngala karan slam mendakasni ba pinsngap pinsno tu bat pinstang ban pentrai kam wat long kum ujerobam uba yalam bakala yaki pai jongo belai sha ki belai tau minda saudong jongi don bun gibri ke bayalam bakala yaki nongbu jongo belai sha ki belai tau ki tok yani manobato uksu do tok yani upenta me yani da ke jingit na jonga parte ko himmen ko para pigi kina bayi ki bas ngap yanga wat num kongu ya ki blai tahu jong ka parte lese pilong kina ba pule kod hoy pidong ka mobile phone bat pi wat num to ki kini ki pa wat num pe ya ki internet bakala wat num pe ki dur ki basniu le tang ya ka pade balle wat num pindon kam bakala ya ka lat ka ba ublai ula ai hangi nga kren happy daga jing so simin dakasni ko himmen ko para tongin duwai u Jesu un karku yangi daka bor jogene ke yukirish bakoi u Jesu un pensule yangi daka jingi jogu nide ben bread nada don di kon samla badon kata ga jing snow hapo jombi ne pisha nang le chile ya kum ke de ki blai jing mane blai ta ye ki actor actress ye ki nong ruai kum da ter bread no buno ya u Jonathan Rumi
Kedua jongo Jonathan Rumi ula at kumujisu hakane ka film The Chosen bukum kita kidur don bon di rikoi don bon di beriu ke bale ya ka baba bu ya ka dur jongo Father Stan Swami you don bon di hero jonga balam jonga niam jonga Kristen bu ya ki wanam bu ya kum kini ki beriu ujisun karko ya pi baro ko Jisu Kubleshibun bamela persad men suyem igi hakine kapor. Kubleshibun naga binta kini kikuun ke basnya. Menang pensule ya ki baro da ka jingi hejame. Bakenum kentai tiame. Bakenum len yame. Baken pen briang ya ka jingi hejame haki himen ki para. Bangindo pendon gam hak ya ka social media ban pen briang ya ka kubor babha. Syaki himen ki para ki mambat itu. Syaki himen ki para ki basakama. Ini ya utrai Yesus Kristus. Amen.